nongialam juga Garoland State Movement Committee GSMC kila pynlong ya jingialangbah Resubelpara hagalai tarik Rymphang ban pynjur ya Jingdawa yo ialah jong Jylla Bapura bakila kyrteng Garoland State. Hakani jingialang P K Sangma CEM barim GHADC ulalong kongsan. Jingkren uni rangbah ulaong. Jingdawa bakongsan kalong yo ialah jong Jylla Bapura. Ula kyntu Samla na kilum Garo ban shakhmat ban iakhun yakane thong. Ula ongru Samla kide ban khring ki riu rangbah ban snok tilang hakani jingang not jong kajat ban riu Garo. P K Sangma ula pankan mau jingtmu bat jingang not jong Capt Williamson A Sangma nadu kisnam kharkhandai spa sanpo ban yo Jylla Bapura na kabanta kajat ban riu Garo. Ula ong ki Garo kiladu shibon ka baha hakaliang ki kam ki jam kumba kalong menta kamtam hakajingmang baha kam na kabanta ki Garo hakani ka Jylla. Nongialam GSMC kila batai ru hakipat ba ki balawan shakani ka jingialang ya ka jingiat lenti jong kani ka kunhun hakini ki khatlai snem balalin no. Antni GSMC ni rianyo sabarang na mendelinga sabarang de na men ubrokinga sabarang de anchingko hanse dugabarang wat diri angaham sabarang de kumkumen donginga sabadem khangchina thangko thari donginga sabarang di getal mukang ko aceng tentang aceng asuni mendrang ko aceng nekinga wani man ya gemek ko man gope aceng ni Garoland aceng ni mukang ani apsan ko toksan ngi aceng talo jaku gainga aceng nok ko mandira ko mana kragpa GSMC headquarter ni chairman palkarin sechmara angade duga bangma kon by name magarak na manjawa may na sawa-sawan who is who sawa ba no may unga kumko detail wi pagujani gaman matel ko patay gano unit ki antini zone ki antini district ki antini talaga parang representative parang ang ni kasara Garoland State Movement Committee o karang